Yes, nanone kabashimye kandi bayikaze nshuti kundwa ba Rwanda Media mwese dukomeje kubana makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye bikozwe batambuka hano kuri Rwanda Media. Turagarutse nk'itsinda rigari riba ryateguye amakuru kugira ngo tubahereze full package nk'abakunzi ba Rwanda Media muri rusange, bakunzi ba Aprfc Football Club. Tubazaniye amakuru mukwiye kumenya none aha amakuru mukwiye kumenya nk'abakunzi ba Aprfc Football Club. N'uyu munsi rero imyitozo Darco yongeye gukoresha imyitozo dore yuko nyuma yo kuva muri Swede gose aho uramutoza gose umusinya Serbia aho kuva mu gihugu cy'iwabo yaje kubakoresha imyitozo akubaza ngo byari bimeze bite. Murabona yuko bikugenda bigaragara kuri screen ya zanyu uburyo byagiye bimeze muri imyitozo y'uyu munsi. Tugiye kwa tubigarukaho turebe ngo imyitozo y'uyu munsi yari yifashite. Ese Darco yatangaje iki? Ese umwuka umeze ute muri equipe ya Football Club? Abakinyi barimo bitwara bate? Dore yuko mu bakinyi bagiye muri equipe z'ibigo byabo abakinyi baje gukina no barenze batatu n'uwo bita niyo mugabo Claude ndetse n'uwo bita Mugisha Gilbert barafinda ndetse n'uwo bita Denis Omedi wakinye minota 33 atahabwa ikarita cyano kanago yabonye umwanya wo gukina aho haje ku buryo twavuga ngo yitwaye ate muri rusange. Ubwo rero turaza kuba tubigaruka muri rusange muri equipe ya Football Club ko byifashe. Turaza kuba tugaruka ku mubano w'umutoza n'abakinyi uko wifashe kugeza aya magingo aya. Turaza kugaruka ku buryo barimo gutegura Vision Football Club. Barimo baravuga ati tugomba gukomeza kuyihaga kugira ngo ikomeze kumenya icyiciro irimo muri rusange. Reka tubabwire ko rero tugiye kuba tubahereza byinshi no kuvuga muri no kipe. Ese ibyatadiro rwangana equipe ya Football Club bigeze turazana byo kuba tubigarukaho muri iki kiganiro. Ndabasaba kugira ngo tubane mutaza kuba mucikwa n'amakuru menshi cyane tugiye kubahereza na update team news muri equipe ya Football Club nyine. Turaza kuba nabyo tubigarukaho muri rusange. Murabizi neza yuko tutajya tubasondeka ku makuru arimo kuvugwa muri Nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu bayita Club Giant bayita Nyamukandagira mu kibuga kikaza imitutu. Ni ikipe nyine ni ikipe y'ingabo z'igihugu, ni ikipe ikomeye cyane tuyivuze tukayivuga ibigwi twayivuga byinshi kuko benshi bayita gitinyiro rwose niko bayita. Reka nkubwire yuko rero wowe turi muri kiganiro rwose ukaba aribwo bwa mbere udukurikiye reba neza niba urakanze kuri iyo buto ya subscribe ikandeho, niba utarayikandaho rwose ikandeho noneho kande kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu buri uko tubishizeho. Kanda like manuke muri comment mutubwire uburyo mukomeje kwakira imyitozo ndetse nimba mufitiye icyizere equipe yanyu ko ishobora kubikora ikaba yakwitwara neza mu mikino yose isigaye ku buryo equipe Sport iramutse isigiye equipe ya Football Club yaba yafata umwanya wa mbere. Ubwo rero muze tubane, muze dukomeze twibanire muri aya makuru muri no mwanya mu makuru agezwe arimo kuvugwa muri equipe yanyu mukunda. Reka mbibwirire yuko turi muri kiganiro ukabutere wakanda ukabutere wakanda subscribe nongeye mbibutse ikande. Noneho wowe turuka muri kiganiro ukaba wifuza kujya muri groupe y'abakunzi ba Rwanda Media ndetse by'umwihariko abakunzi w'ikipe ya Football Club nyine rubuga rwa Rwanda Media uko bakunzi ikipe ya Football Club manuka aho hepfo ureba kuri iyo nimero urimo kura muri screen yawe, reba kuri iyo nimero iri muri description gose iyo nimero ya 0788334334 maze utwandikire kuri WhatsApp. Iyo nimero mbibutse yuko ntago muyihamagara ahubwo twandikira kuri WhatsApp kugira ngo tubashire muri groupe namwe mu joining bagenzi banyu aho tuganira byinshi cyane biba biri muri equipe ya Football Club. Amakuru menshi cyane bari muri equipe ya Football Club niho bibera, niho abakunzi ya Football Club bahurira bakaganirira umupira ndetse bakaganira kinyamupira muri PR byifashe bite bagasangirira n'amakuru menshi updates zigiye zitandukanye bagenda bazibona muri rusange kuko abanyamakuru ba Rwanda Media nabo baba bari muri yo groupe bagenda bahereza update zigiye zitandukanye. Bwero reka mbabwire yuko gose ugomba kwandika noneho tukaba tugushira muri groupe. Reka twute cyane nta mwanya dufite wo gupfubusa, nta minota dufite yo kuba twabarangarana habe na gato. Uyu munsi equipe ya Football Club yakoze imyitozo hakiri kare, ubu yamaze kuba isoza imyitozo ari ya ishorongi kubera ko abakinyi bashaka kwatyaza barimo kuvuga ati ntitubure igikombe kubera ko ni ibikombe
ibikombe bibiri byose bakirimo guhatanira, ariko ushobora guhatanira ibintu byose bikarangira byose ubibuze. Ariko ubuyobozi bw'ikipe ya Aprfc Football Club icyo bwasabye abakinyi ni ikihe? Gihe umutoza Darco yaragiye, ubuyobozi bwicaje abakinyi mu banga rikomeye cyane, burabaganiza baravuga ati turabizi neza yuko ikibazo kiri muri ekipe, ariko mugomba kujya mu mwuka umwe. Ekipe ni imwe, namwe mugomba kujya mu mwuka umwe. Ekipe yabasinyishije kugira ngo mutware ibikombe muri rusange, yabasinyishije kugira ngo mwitware neza, mushimishe abakunzi b'iyi ekipe ku kibuga, kugira ngo mugende mwitwara neza mu buryo bugiye butandukanye, mutanga intsinzi. Ubwo rero byakomeje kwanga nyuma y'uko ubuyobozi bubonye yuko umwuka mubi mu buri ekipe urimo mu bakinnyi hagati n'umutoza, bavuze ati mushire ibyo byose, mushire ibitekerezo byanyu hasi, ibyo kuvuga ngo ntabwo muri kumvikana n'umutoza mubyirengagize, mutange umusaruro ufatika muri ekipe, mutware igikombe. Nicyo kibagira kuba muri ekipe, kuba muri ekipe ikomeye. Ekipe ya Aprfc Football Club ntabwo yakwitwa ekipe ikomeye itarimo gutwara ibikombe. Icyagize ekipe ikomeye yuko itwara ibikombe kandi ifite byinshi. Ugeze mu kabati k'ikipe ya Aprfc Football Club urabibona, ukabirebesha amaso, ukabona yuko ekipe iri mu akabati karimo ibikombe, ntago karimo ubusa. Ibikombe rero ikipe ya Aprfc Football Club yavuze ati, yabwiye abakinyi ati indyo yacu ni ukubona ibikombe mu kabati. Twamenyereye ni nko kubwira umwana buri mu gitondo amenyereye kugenda ku ishuri ari umugati ni icyayi cyangwa se n'igikoma. Na Aprfc Football Club ni gutyo bimeze. Umwaka ntago bibaho kugira ngo urangire idatwaye igikombe. Igikombe cya Heroes ntago bakibara, babara shampiyona na Peace Cup. Rero bavuze ati niba muri shampiyona mukeba ntago turi kubara, kuko ashobora kudatakaza namwe simutakaze, icyo gihe yatwara igikombe. Niba shampiyona bitari gukunda, Peace Cup turayikeneye kugira ngo byibuze tuzasohokere igihugu mu marushanwa ya CAF. APR nibara kubona yuko itasohokeye igihugu muri iyi mikino mpuzamahanga ya CAF. Ubwo rero ubwo butumwa bwahawe abakinyi kugira ngo bakine ku bwabo byibuze basi, nimba ibyo umutoza baha batabishobora, ariko sinzi n'impamvu ubwo kwitwazo gwanahaba, kuko umutoza azabazwa ibyo, ariko n'abakinyi bagomba kubazwa ibyabo. Nimba utitwara neza, ikipe ya Aprfc Football Club ntishobora kugumana nawe. Oya, ntago bishoboka. Ubwo rero bari gukomeza kugenda bakora cyane. Uyu munsi imyitozo yakozwe, abo bita niyo mugabo Claude yaje, Barafinda yaje, uwo bita Gose Ruboneka Bosco yaje mu myitozo, yari arimo ameze neza cyane. Nigana Crema yari ameze neza cyane, ari hatara ameze neza, Suwana ameze neza, ubona yuko bongeye kugaruka. Uwo bita Yunus yagarutse nawe ameze neza, ubona yuko abasore nyuma yo kuva mu Mavubi bagasanga bagenzi babo, ubona yuko ekipe yongeye kunga ubumwe, bongeye kuba club giant, bongeye kuba ya ntare igomba gushira hamwe maze ikagenda iyobora ishamba. Ubwo rero kipe ya Aprfc Football Club ni igomba kuyobora aya makipe hano mu Rwanda, kuko niyo kipe ikomeye, unabibonye mu buryo n'abakinyi ifite, squad ifite, biragaragara ko ari kipe ifite squad ikomeye, kandi ariyo kipe ifite abakinyi bakomeye hano mu gwimisozi igihumbi. Ubwo rero imyitozo irakomeje, no ku munsi w'ejo bazakora, ndetse no kwa gatandatu imyitozo ya nyuma neho ubwo izaba, kubera ko bafite umukino na Vision ku cyumweru, dore yuko mukeba wazaba yakinye ku munsi wo kuwa gatandatu akina n'ikipe ya Mukura Sport muri stade Amahoro muri rusange. Ubwo rero reka mbabwira yuko mukomeza kugenda mwitegura kugura amatike, najya muri system mugatangira mukagura amatike. Bakunze Aprfc Football Club nimucike intege, Darco ntatume mucike intege. Ekipe ni yanyu, Darco azagenda, muzasigarana ekipe. Niyo mpamvu utagomba gucika intege. Umutoza ntago ikipe ariye, ekipe ni yanyu. Ekipe umutoza azagenda, muyisigarane. Rero umutoza mwimwereka yuko ekipe mwayemurekeye. Umutoza twabwiye ukuntu bimeze, dosiye ze tumaze iminsi tuzivugana kuri Rwanda Media, twabwiye ibyegera afite, twabwiye imyumvire afite ndetse n'icyo ashaka
muri APR Football Club ni amafaranga, nta rukundo rundi afite ikipe ya APR Football Club. Kubona ekipe itsindwa umutoza ukabona ari guseka, ntago ruriya ari urukundo rwa ekipe. Kubona ekipe iri ahantu haba umutoza ukabona ntacyo bimubwiye, nyine ni umutoza azagenda haza abandi. Rero nk'abakunzi ba APR Football Club, mugume hafi ekipe, mugura amatike, muze mushikire ekipe, abakinnyi babone yuko muri kumwe, bazabahe ibyishimo. Peace Cup Bayitegura, mukomeze kugira ibihe byiza, turakunda cyane.